uko niko iyo ntambara imeze. Nuko uvuga ngo nikindi ukiri aho ngaho bwana munyamakuru nuvuga ngo ingabo kuko wari bivuze zaciye habiri ariko ni mu mbavu bamwe baciye nubundi za Mukono abandi baca nubundi yari za Gashamba. Biravugwa ko mu makuru yimbitse mu nda y'isi breaking news nuko ubu twatuvugana araba bari bazamutse ndetse n'abandi bantu bari bayitsezerano bari hariya ubu bakaba bahuye live. Ni ukuvuga ngo abasirikare bari hariya bari mu bice byinshi. Hari abasirikare bari zandorera bakurikiye bari abajenesi nazira barundi baturutse za Rurambo bari bari kubakura kuri za Gashaba barasa n'ubu nyine baracabara inyuma. Hari abandi abazamutse baciye za Mukono nibo baciye ruguru za Gitoga. Ariko n'ubundi abandi barabakurikiye bishaka kuvuga iki ni ikazose zari mu Rurambo zari zirimwo ikazine zari mu basirikare benshi campus komeye cyaka nimwe isigayemwo bazindutse mu gitondo nikakurya kwa yamva ya Yesu ngo bagiye kureba ngo barebe ko akirimo indani basanga imvirangaye ya Yesu yivuze ati reka cage satani bamwata urufunguzo baje kureba gasanga ameze yashize imbaraga. Nukuvuga ngo bageze mwika nshaka kuvuga nyine ukuntu bahise babadispari muri natire nore bakazabibaseba abanyagwa bareba ureba amakango yari arimo ngo barimo basanga gusa imisimi imwe bari bacumze ngo bana bateye barya bukasha bahunganye zara. Ariko kandi shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 Joshua TV Joshua Entertainment Rugenza TV mweriweho amahoro umugoroba no munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2025 muri studio muri kumwe na Rugenza TV muri kumwe na Mibunda TV ndetse no ku buhanga bw'ivyuma yitwa Joshua Entertainment. Shuti bavandimwe mudukurikiye ingusho ni yayindi subscribe turazikene murabona turacari hasi subscribe ziracari hasi cyane 3,800 bikeya kuba kunzi bacu n'abatuzi mwese 3,000 nibakeya twabasabye ko mutwongera subscribers n'umutima mwiza kandi ngusabzagira gute ariko hano muri studio za Mibunda TV ntago nije nyine turi kumwe na Rugenza bwana Rugenza. Yego twaravuze ngo uruta ni wewe nabivuze ngo uruta kwisa umushitsi ndirubarugura kure ukamusohoka kuri runo rwa Mibunda uri umushitsi kandi umushitsi ahabwa agaciro bankuramutse abantu unababwira ico urakoze cyane bwana munyamakuru usibye ko sindi umushitsi cyane yego ni kwa kundi nyine kugira ngo wideburiye wisange yego usibye ko kwisanga wasandaye ngayo nguko kuba dukurikiranye turabaramukije abahugije n'ababukeye nimukore subscribe kuri Mibunda TV Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment ndetse na Joshua TV1 ayo macano turabasaba kurushinge rwanyu rutazoza ruyavaho kandi turabasaba ko mukora subscribe. Yego Ico nico tubasaba niyo nkunga yanyu fete ya buri munsi twicara tuvundi tuzoreka kuyivuga kuko buriya nta jana ryanga kuja murindi ufite 3 none magana urabura abantu magana hafi 100 ugeze 4 tujuru nugera kuri 4 uzokenera 5 nukutera imbere tuva mu bwiza tuja mu bundi bishatse kuvuga ngo ntaho wogera utifuza kugera handi ni nayo mpamvu rero abantu ndi mukubona bari mu kwandika ngo muri mu gusaba cyane ngo subscribe none tutayisaba tukira hallo dusabiki usabiki udafite nico tokwikorera rero ni mwebwe bafana bacu demo uko mukora subscribe niko natwe platform zacu zikomeza kuyongera kurebwa n'abantu benshi ni nako tuma amakuru asakara kwisi yose ni nako message zacu zigenda zigera kure kandi cyo tubasaba ni subscribe ni share kubiganiro tugenda tubaha kugira ngo bigere bibe parpier kwisi yose. Yego rero shuti bavandimwe tudatinze mu magambo amakuru ni menshi kandi turakubitira mu turere twinshi reka duhere mu mikenge. Ejo ni mugoroba dukora inkuru twayikoza ari nijoro tugifita amakuru avuga kuko hari abantu bari bafashwe tumaze gukora inkuru hahita haza amafoto y'abantu bari bafashwe turababona ari benshi turababara tugira kababaro twaraye tudasinziriye. Hari abo twaza tuvugana saa 9 z'ijoro hari abo twaza tuvugana saa 10 hari abanyamenemo twaza tuvugana saa 10 nabo twavuganye saa 9 hari n'abandi twavuganye saa 8 twese abantu bose bafite umutwaro wa kiriya gihugu twaraye twicaye dutekereza bari abantu bafashwe. Ariko habaye none amakuru twakiriye na amakuru avuga ko hari ababashe kuboneka bitavye Imana ibaheze iruko ridashira kandi turabunamiye. Icya kabiri hari abandi bari bafashwe n'abarundi barekuwe ariko ngo babarekure babasubiza inzira y'indondo bivuga ngo
babasubiza inda y'indonda ni rya tegeko rya Muniga Ntama yababwiye ngo nta muntu ugomba kuzava aho abarundi bari ngo agende aho ahari AFC M23 MRDP niwo ngo yanze babasubiza ku nono. Hakaba hari abandi bavugwa bare bashitse mu mikenke nijoro ngo bariko baceka ku icumu. Hakaba hari abandi bavugwa ko bagiye mu gipupu bo bataramenyekana umubari kubera ko abo bafashe baba kwiha amatelefone. Kubera ko inkuru z'intambara twababwiye zicara ziguma guhinduka kugeza no masaha abo tuzi barekuwe nabari mu Barundi nabandi bake bacitse bageze za mikenke nijoro bari kwagera nijoro mu majoro. Rero dutegereje kumenya ko nabari mu gipupu nabo Imana ishobora gukora umurimo ikagira gute ikabaruka. Tugiye hari mu gitoga twababwiye ko AFC izamuka yaciye inzira zibiri. Hari abaciye kuri Mukono n'abaciye za Gashamba Kabembwe. Baciye nuvuga ngo abaciye Mukono nibo baciye za Kabembwe. Abaciye Gashamba baciriye ntambere yose ya ruguru ya za Mivuri bahuruke za Bijojwe bazuruke za Gifuni. Abaciye Mukono banyo baca no kwiremezo barambuka no hakurya kuri Bifubusa barambuka no kuri Gashigo barambuka hano ku Murambi. Ubu no munsi bwa mayimayi bwabaye nk'aba bitabira mu gitoga bashaka nko kubitanga niho baza babucisha mu mazuru umugani wa Rugenza azavuga ngo baza babashoreza babashorereje yari mu gitoga bashaka kwambuka swate bashobora kunyuna zibiri bashobora kunyuna zirarubuga bakanazanya Bugera cyangwa se bakambuka Rusizi bagafata Gitembe bakarenga mu Marungu bakarenga ku Nyakamungu bahura n'abandi babo aho bari. Uko niko iyo ntambara imeze. No kuvuga ngo nikindi ukira aho ngaho bwana munyamakuru nuvuga ngo ingabo kuko wari bivuze zaciye habiri ariko ni mu mbavu bamwe baciye n'ubundi za Mukono abandi baca n'ubundi yari za Gashamba. Biravugwa ko mu makuru yimbitse mu nda y'isi breaking news nuko ubu twatuvugana araba bari bazamutse ndetse n'abandi bana bari bayitsezerano bari hariya ubu bakaba bahuye live. Ni ukuvuga ngo abasirikare bari hariya bari mu bice byinshi. Hari abasirikare bari zandorera bakurikiye bari abajenesi nazira Barundi baturutse za Rurambo bari bari kubakura kuri za Gasha barasa n'ubu nyine baracabara inyuma. Hari abandi abazamutse baciye za Mukono nibo baciye ruguru za Gitoga. Ariko n'ubundi abandi barabakurikiye bishaka kuvuga iki ni ikazose zari mu Rurambo zari zirimwo ikazine zari mu basirikare benshi campus komeye cyaka nimwe isigayemwo bazindutse mu gitondo nikakurya kwa yamva ya Yesu ngo bagiye kureba ngo barebe ko akirimo indani basanga imvirangaye ya Yesu yivuze ati reka cage Satani bamwata urufunguzo baje kureba gasanga ameze yashize imbaraga. Ni kuvuga ngo bageze mwika nshaka kuvuga nyine ukuntu bahise babadispari muri natire nore bakazabibaseba abanyagwa bareba ureba makango yari arimo ngo barimo basanga gusa imisimi imwe bari bacumze ngo bana bateye barya bukasha bahunganyeza. Ariko kandi bana baza banigiza nkana baza bagerase ngo abandi bavutse abo birukwanye bamanuye mu irangara ejo bariko bagwa hariya twaza tubabwira bariko bagenda abaguye ku musozi abishwe n'amabuye abishwe n'umwuma niba bariya nibo birukwanye nibo bahunze. Bivuga ko ubunyine uvuye Bukavu ukaca Nyangezi nikaziba mu Rurambo kugeza ubunyine mu Gitoga ubunyine n'uruhande rufitwe na AFC. Reka tumanukire makuru yacu n'ubundi hariya muri Plaine de la Ruzizi kuko twari tubibabwiye turi kumwe na mugenzi wanje nuri kubanga bw'izuma ni Joshua Entertainment. Reka tunyarukire hariya muri Luvunge ejo kuko twabibabwiye Luvunge yari beremo intambara yabaye imisine yari operation na kwita ko ari operation turquoise iyo bita nivute nikuvute bega kwa bega da pour da R pour E. Nukuvuga ngo hakoze icyo bita indwaro gakondo kisu kwa kisu aka nabajene mama nabajene mama ngayo nguko Ruvunge imaze gukubitwa hasi. Ruvunge niyo rifite imbaraga ziremereye aho abarundi amezi arenga 9 bwana munyamakuru bari barashize hariya ibirindiro bashiraho imbunda zikomeye bakora urukuta nka rumwe rwa Mere di Berle hakurya mu cibitoki bakubita imbunda ikomeye ngo abe muri rya joro rya Erike baba barayihanuye noneho babinjirana mu n'inkota gakondo baba bakubita ubu twatuvugana bageze neza aho bita Kabunambo
bagiye kwinjira n'ubu nyine bombe ya nyuma ni zibiri zimaze kwitura neza hariya n'ubundi muri Sange Centre. Yego nukuvuga ngo bamaze kubarasa mu ruvunge baragiye ngo bagera kubwegera tibabaye bakihagarara basanga abaturage babwegera bagize gute bahunze barahunga ngo baje kugera hano mu Rubirizi ari naho bafatiye mwabana bari bafashwe na Munigatama ngo bari babazanye muri formation ya Rubirizi harimo abana bafashwe muri bajya abana bahita bagira gute bahita bahunga ngo bagare ku mutarure barabamiriza ati mumaze kutumarira abantu none murajangaha bahita batambuka naho ngo hari order yari yasohotse ivuga ngo nta musirikare urenga hehe muri Sange ngo baje kugera imbere ya haje muri Sange kuruzi rutandukanye Kabunambo na Sange hari bashira kagozi aho bitazacanye pare hari azacanyunda bashira kagozi bamaze kwashira kagozi ati wavuga ati kuraja he ati umusoda ati ngibuviri wanje none ko twahuze twari turi abandi ati tugenda hunda ati ndagenda ati tugenda batangiye kuyakaba wa mugozi uguye abasirikare batagiriko bagana reka tubumvise uko byari bimeze aya masa na makuru yakakanya tulamsa groupe tulamsa kutimiazi tuino munde bindu ya duta Sange bindu ya kaya kara batimbe bombe hano mu centre batimbe bombe hano mu centre kabisa iringa misile bayishuri kabisa abantu bashwa binge FARDC basure bekirundi barahia atabuziringa 50 personnes kokuno ikara ya mifua kwa mitola abantu amagulu boshikubera mabunda bindu byagora bonene bindu byagora yoni nabantu naho bagashiguka basheguke utazibona tanga yemera byashuri kubarabara huta sinageze ira kubwegera nasanze hari abandi kera bari bagiye ariko bavuze ko abagiye abo twabonanye bagarukiye ku kiraro ca Rushima barenze kubwegera abasirikare barabagarura ngo nawe baritse bazaza undi munsi ntuzaba bigikunze ko umuntu agerayo ariko kubwegera ku ruvunge Rubirizi mu Karore hose kabisa havuyemo ahubwo abo bantu bari bagiyeyo bagarutse nyine bigeze za Nyakabere hafi na Sange ho bari kurwanira yego nguko Tuga tuti huta nigeze numva serenta sengana mapepo huta hunga wa daimoni we turagutsikamiye nukuvuga ngo hari abasoda turagusobaganyije inyuma hari in the name of God inyuma hari igikundi cy'abana bagenda bavuga ngo huta kubita vunja bikwazo ico twari tukuza tubagure niki abagwiri bigwiri uwabahenza akababwira ngo kwirukwana abatutsi muri Kongo bizoshoboka yarababeshe yarababeshe nakire hasi umufurero karavuga ati ngo bashingure ko barabwira abasoda ngo nibave muri Sange abaturage basanga ni muve hano mutaduteza ibyago twebwe AFC nigera hano tuzomanika amaboko noho kuba hano kwanyu nukutugwiriza ibyago reka dukubitira ari Kinshasa bwana ejo nibwo Kisegeti ngo ateganije guhuza zijya ngo des chambres parlementaires ngo akazisaba ordre ko yo kuja gutera ngo akaja gutera u Rwanda none gejo banyarwandakazi ejo ngo mwitegure ijya mu ndreskare mushe ngo niho muzamenya agaciro kayo ariko kandi amakuru twabashe kumenya nari mu gisirikare cy'u Burundi cyamaze gucikamo kabiri igisirikare cy'u Burundi ejo bundi bamaze gutera amabomba babonye uko bugarijwe babonye za ruvunge zirafashwe bakabwira babatase murongera murwane murarwana hano binjirire hariya nibinjirira hariya mwe murareba hano binjirira hariya kandi bagire gute basenye rero abasirikare b'abarundi bahita baterana baravuga bati iyi ntambara president agomba kwisobanura iyi ntambara yagiye kuzana ese ifite akaye gace niki ifite inyungu abarundi ati noneho abari muri presidence babaza chef d'état major mupanga ino ntambara mu planifya kwirwana mwagirwanye muhamugeza kuki intambara rero hakujya n'abakongomani ku bakongomani ica abarundi bazira muri Kongo nico bapfira baraziriki twarababwiye ngo umucanwa bacanye bazogira intuta ari nayo mpamvu president w'u Burundi ataba yakicituye i Burundi biba ngombwa ko yitura muri Tanzania kugira ngo aze mugani wawe aze zijya zapanya kuko yafashe kapitale ayijana hehe Igitega ariko ngo asiga i Bujumbura ngo ni kapitale commercial
rero uko bimeze mu gisirikare cy'u Burundi barateganya ko gicikamo nka gatatu bamwe ati turwane kuri senedede abatari abasenedede bakavuga bati iyi ngoma y'abadede igomba kuvaho yaduteje intambara ati kuva twabaho abarundi twari tutararwana na Kongo n'abakongomani dore niho dukura ibintu Joshua Entertainment niho basigaye bakura na Caribbean buvira zayikura noneho abandi nibajya barwanira abadede ni ukuvuga ngo nabo bunyine haramutse habaye irindi sasu rimwe igisirikare cy'u Burundi butangira kurwanira mu maka yabo yego shuti bavandimwe mudukurikiye dushaka kubwira abantu b'ubwoko bwacu batekereza ko bazobaho bakagira ubushobozi bakigisha abana babo bakubaka amazu bagatunga ngo ari uko bahakanye ko abanyamurenge bishwe umwanya wanyu wararangiye hoya bafite ibibazo nk'ibyanyu n'abizuru igihe cyabo ikinyoma kugira kwitigwa hehe ngayo nguko amakuru yacu nguko twicara tubibabwira nakagenda kagaruka ntabwo tuyamaze ahubwo turayahinye gusa kugira ngo ubaye ngupunguza kugira ngo akanwa katagaga ariko andi makuru urushinge rwabo rugume kuri aya macano kugira ngo azoza akomeza abageraho amadubu y'umurenge intare za salama